hata musiaisia umundi nina utanu kudhocha ndini wa kilungu utonyi waka wala tukwinda twinene nisia maundu kibadhukanyo alama konetie aka na ingi twinda twinene maundu maito alama esilawana aka na undu matona umamina kilungu nikiwinda tetewe ninye Margaret Mwende na indi Cheni TV ni tambukie ngina kauntini ya Ilobi balatu kisioni cha Huruma ndini wa utonyi waka kisioni cha Huruma nituvikie ba Jodesh Designers na indi ndini wa inda mbukani tukomanie no mwe kati wa akasu balatu kwinda tukwatania nake kuma mwambililyo ngina mwiso twithe imwendini wa kilu na indi musiaisa umundi ni Jodesh Designs otondo ni nina utavia na ninda ndinena nake mwene wiau atutabie undu wita wa maundu ala wika na nichao kila cha atumie eka maundu ala wika eka atutabie nambe ni kalibu kwa masitwa ni Joyce Ndinda numete ukamba waka ngundo Masako wesilili hata kwita uyo waku Jodesh kana waina mubango maoni kana wokane sito ya Jodesh. Mimi ni ya Jodesh unite katika masitwa atatu kuma sitwa yakwa na yasiana sia kwa ile Jodesh Joy imaanisha Joyce na Dennis and Sharon. Naindi Joyce ndio kulia uya wa Jodesh ni mwau ninda na pia sala wa kutuma t-shirts ndo later ni wena ukienona beba tawa kwambia kutuma. Naindi Joyce ndio kulia bamu ina thukumimeana nina thukumi eli na ndini wa uyo waku niwinda na mauvaluku kana niwisa kwinda utase ni kinambiye uyo kana wakeli niwinda utenda kuendea na uyo nendo tutavie kwa tambe sito no kugaramia mabata maku kana ingi no baluka ukendia mundu ni wamana no na kindu ndiye so complain ninona niende nesa no kwinda na challenges lakini kwendea nesa na Joyce ndio kulia uni uya waku wambiye we muini kana nikindusome kana wesilili hata kwambia uyato chikindu nisome na umise ujuzi katika kampuni mwana andikitwe ya kutuma EPZ nibona umise ujuzi uyo wa kutuma na andikitwe kampuni imwe ya EPZ nibona ambiye kuthukuma ta bundi wa kutuma nguo ibisi export yawa na later mona uya wakwa we museo mo kama ni promote nenda quality controller katika kampuni moja wa United Aryan indeni wa Ruaraka na yu Joyce t-shirts sizaku utesa na oda kana utuma notumie mundu mukwemwe nondu na kwinda ona kwandenda yakwa nondu nondumia niwe kaka na wenda mbengi makomba na nikanoka tuma eza wholesale aye initesa imwe kwa imwe oda oundu mundu kwenda ini mutea utuma t-shirts sisio kaka na wenda na ngwa ingita itenge ngwa sia ume ngwa sia aka kana no t-shirts sisio ka Peka upo indine ya kutuma t-shirt nini ndana varieties nini tuma games kit na nini tuma oingi track t-shirt ni supply ya ndini wa maskulu nga supply ya makanisani ikundi pia nini itumia na ndi brand yandu undu mekwenda mwenda printing ya kuandika ni yidhi ya waboa na pia nipenda na embroidery kindu tukita wa embroidery nituika awe osu uonde na wewa Jodesh Designs wambiye mwaka wiva kana no kailuna ambiye na wende na upi kana wambiye ndi na mbisi mwaka wa ilile na 10 na mbisi na okondo ni asitevu mbeni na mbisi na kutasi ndusia kutuma nguwa pala no kienona
isuti enough nambia nenda na yisilia ya kwambia kutuma kindu ninokie nambia kwisilia kutuma nguwa lakini noka nona yina andwa ingi noka ne yisilia yengi ya kutuma t-shirt pala nokie na savi baba uruma pai mundu onomwe watuma t-shirt na nona wewe ya museo wa kwambisi na jinsi atano lileno kukulia bamwambiane wa Kilungu wewe mutwae yuni kulio iseo aye nye ndi mutwae ni single mother na amadina moki na nini wa moyo njona ndiye yasiana siakwa ninda na siana ile na sionde school kama ke in high school ke form 2 in Muka Boys na kakangi ke standard 2 Vision Shiners ndiko kwambia huyu nokie last born wakwa ulani Sharon noka na mukwata na musia yani nokie naika nani ngo maternity ma ni yitatu iwe na swani yenjeli tosio kaingi kuandikwani nenda na maswani ama kwambia uya wakwa ulana mbiye takuta sindu sia kutuma njambi immediately na kutuma na mbiye kuta accessories sia kutuma no kwenda ana challenges ukethia wia saingi wiondi na no kwiki abidi twiki au kethia at least saingi ni tukakwata o mawia ma andu aya moka ameenda t-shirt imwe kwa imwe ukethia twenda ndie search lakini at least ni tukwata au kindu cha utumufu ukethia biashara yina thela na ni utio kwaka njia mundu ekale ate mutwae lakini wewe ile situation ni tesu ni wailite kuyitikila no yithi ya maisha maendeleo nambe naindi mundu ejis ninda utusungusia utonengo ilo tuma wia waku nyona mashini ingi sile sa computer utuelese indi andwangita akonye makitio lia nilwa mabikaba ni sawa no nikuonye nguwa andikueleza mashine kila mashine undu itukuma okay ndio na ba mashine mwende si ino niona yandiketo maandishi yangi tuto no ndavya mashine no itawa flat lock niyo yika finishing ya t-shirt na indi jisi no to nya wiola tukuma na wiona undu tukuma au ya wako no niponye bala twambili la sia utumi wito ukosa material shirt sito kana tracksuit kana games kit nibo twambia no utumi wito machine neno yenda wa straight machine na jisi ndio kulia wendo maanisha wiondo asome you can do straight machine umisi isito hiyo wa stick yetu akilini lakini chambia kutuma nambia kampuni ya IPZ yetu a trainiwe kutuma kwa umwambie na training kanaende wewe kaende wambe yotu nambia kutuma kwa hiyo no yowambe ya utuma nayo nene yo nambia ya kutuma nayo no kaindukane kachao kaindoka ngukonya machine la ye next niyo twendete niyo yake litonyangu agaba ngukonya uya wako ngukonya uya waka ka ndise nitona tuketa twisa nataka sindano nika indoka uthread machine nundu be bandu utalicha kwoko kwa machine yusu next twendete ngukonya utumia kaindokaka inani yo machine ela next tukatumia yeta wa overlock machine niyo tukwata na syangwa sito side nikenda ikambe ya yutu ikangwa toma katika straight machine inoni ya ukito ikwatanya ino ni ya kutuma
t-shirt mweno nipo ni example ya t-shirt mbona twambila yasia ni ya kutuma pavo ikiye kola isu alafu ino ni ya ukwatanya side side alafu nti kwite kaindo kake kukonya undu katumika machine uli utono tilike twisa ndi nina akwena yeta wa twisa ngukonya undu kathukuma katika machine ino uli utona kuko katilika na kuoko kethi andu iso thread kuko ndineu yosa katwisa kaka uka thread nako endo uli watilikila yuta babo ukoka ukakwata na kaindo kako ukakadicha bandu bao uli baba alafu ikusi uli wako ikwata ko uli no utono kwa mien uli ne ukatilikila bandu tatono kwata na kuoko kaindo kaka ne ko tume yake tawatwiza keso keta kaindo nondu muthena muno uke yakwa niwe ukalicha ukalikeza sio palabe ya mwana ukoko ukakwata olitoyo ukaukusia asaidi eno ingi ukokate aka saidi nikenda ukaendelea na trading abikaba mimi na trading yako kwa ni kumaanisha kana ulino kwa miandini muno kwa miandini na niwe sikuoko ni kunene kuivota utumia twisa ino wana naona be wia ni wia na wa mina yuko thread itungia nguniko ibisa machine wipinga no yende ya no tino wako twamina machine isu ya keli toka ino ya katatu ita wa flat lock niyo yeka aiming yandi yu twende na umina t-shirt niyo yeka finishing ya ino ikakunza nguo sunde bayu ikakunza babu uya wa machine isuntu no wesu peke yake kwa ino wietu purposely ya hemming ya umina t-shirt yetu yue kambe ya kuitwa t-shirt na yo itisi lengu niko yu inatenesi Afrikata itinisia kuseubia ukethia uli ni wenda we tight nondo ukalekelelwa uma we loose ambapo t-shirt yetu yuma ye clean Jis wana na wiani na nanguka mudenyo mweko mbundisi kalibu muno yutu di machine nesi ya mudiai tumane indi unduka ilia machine ya mudiai tiyo ino machine nene muno tiyo ngwana niyo nene kuila ingi na ithukuma atuona yo wia umwe wa ukuna tundu batonol so ndungona hii sikitwe ni kubudhwa hii kana ni kukitotumia si ino ni wia moyu wasya tundu ino ituma kindu kita na kisungu button all niyo kuitwa tundu na niyo yuka finally tukekia ibungo ikalikwa ndini nikenda t-shirt ikabungika yuta ino ukaba mandred nakuya notumena machine ino kai mundu utatumayo onakana ino ngona yena breaks ya mauta oisu usiona nisi ungukonyo nduika ukaba ukokilia machine ino ni pressure foot wokilia babo pa ubine ya mandeni yukila na uka kina pressure foot isu ikokila na yokila uyuka ndio nangwa ya kukuoko ino withia yokila kuyikia ngwandi katika na kukilia kwa wabutia bandi ni wa machine uma sia kuku kwa kuoko kwa aka ukakina ino ya keli neno kinao imwe no yumya ko ukina u no yumya ko we ituma
mubaka mwisho nemana hata kana yabika ni bala yani yaile kwati yata nundu no make una yituma kila bandu aye yituma kila bandu baba ne benda na measurement yebo yituma ibike baba mwisho na yisoka yoko mini baba mwisho ni seti kweli ni fani machine yenu ni fani no yete wa mina kutuma wale kukina no yikala starengo ayitume na ya mina niyo kutabia nundo yikita kukida singa no ukile weke utuma kona nyane yabika mwisho kutuma we na yula uwinda na bai yulo deal ya kila machine nda na mundu wayo inda na mundu yundu india ati ula waba yani owiba saa ingi no benda no kila mundu ni wisi machine no ona kuwoka no umimane Naindi ni wotonyi waka ekaji sindinda akatonye ngwaila usovetie ekankutembese na ngonye wiya ulani dukuma abantu ni baba This is our games kit inayotumika matauni skuluni nipika kendo kita printing isitwa ya skulu ondo mondo kwenda ino ni games kit na ni skulu yodete nina order ya sio already nitumite tayari kuitwa na skulu yenda ni tunenga ilo ondo mekwenda tukamandikia tena ni skulu ye masaku inenda Okay, na you know your meta printing. No neyo neta printing. Na you just ndio kulia material ama umaseba. Nondo niona material yenu ni tofauti neno. Ni tofauti material hiki to wa town kwa indi. Okay. Wow. Ni ngona na yo ino you in the ni school yoda silu langi tofauti ita school yeno ikuitongole ni secondary school manenda kala 6 tu ila the royal blue the red na dark green na already nena sio baba ni packed manenda kala 6 tu ni mautabasi ya undu mekwenda ukethia ni wasi brand you Wow. Na yo ino ni yo tuita polo shirt. Baba utumia wa undu kwenda. Dine so mutabya slogan ya Jodesh Design. Ni stitching by your style. Stitching by your style. Tutuma undu kwenda. Kwa uenda ngwa yena design uyekiwa. Nitwinda na designs tofauti. Enda uona ya kukatwetea. Yube designs ila ni na sio for now not ta design teno pengi baba yende yakana umiona katisha tika smart mona nibongwana yumwene anendie nako kauka bwao kwa utotuma undu ukwenda na tuina varieties ingeni thi so idino polo shirts ni polo shirt hivi alafu baba pe ingi tuita full neck full neck nila kuibinda ya baridi andu imakothete kuitumia muno na ma weddings nitutumia tu page boys twana tututu nini mwana ngwata hivi sita wa full necks. Wow, na yuta seta ni mundu ekwenda tose ta inu ni ina bei the same neno aye ina bei the same bei ni different kabisa yuta seta inu ni tambesa siana ino yenda mana oana kwa kana lakini ni sienda sienda sikibadhuka nyokuana na sizes aya na sati tenu yu sati teno ye brand yutesu ni 900 lakini ni kudepend na printing ya kundu kwenda yibwa aya na sio sport kits hizo sports kits hivi sienda pia na quantity pia quantity ni matter tose taniendemwe wende imwe we uyende imwe ni ku garimu nundu mubaka tuse ubye kindu kitawa
artwork plate mubake sumebie lakini si mbinge yuta ino no niki ona maana kenda yeye yoka yani yeye yonde uje complete pamoja na printing lakini you see bail inda hii ni bei no the yanga yeah. Wow, hii niona no ndomwe nesi twaona bau no ndomwe pia pesa to juniors teno no polo shirt okay na niona ingi wikite nzip na yesu no the same na isi tipe the same nayo yeye no ina mbesa mbinge kuliko itingi nayo no polo shirt yumwene na agendiye yubao okay na ingi niona baya ina round neck na chondo mwe na hii ino materials yutweta jesi kwa uchondo mwe neno na bei ni different pia ni laisi kana ni laisi ni kuna material chondo mwe twati paupe track suit na yo suit itumia maskulu kana umundu atakuno umeke taya ukoma kwanza aje yikoma niki ningi iye so koma isu no wiki tawendete games sports yutraseta yakwa nitambesa siana yaku itena printing nondo ni plain ye plain yaku ni ngili na maana 5 nawe yakana kaini ina printing isu wethi aningili na maana ile bandu kwa huyo na kwanza ino nai bau ndo niko kana ngwanzio kabisa suti uitumata mbinge wibitha siata si mbinge siandwa ima siatwana ni bitha sia ngili na maana 3 yani kamwe kamwe that is si mbinge yu na pia si printed si printed ni bitha sengili na maana 3 na yoite printed site printed sio kaangili na maana ile na sisi andwa ima plain sio kaangili na maana ngili na maana na hiyo tasi andwa ima nondo okay no the secondary muka you can the ando na nene nukona na still ni siana you assume umosa atata you ndi amundu ni munene vyo lakini high school isuyu nebo wethi ya to yebethia bay standard ita secondary ni the 20 yebethia ngili na maana 5 sionde kwa u ila wakawendi ya sana imuni ni do akuka kito ukawana nyagonde ino kanga wana nyagonde ukethia enda bekana kanini kana kanene wethia pai mundu kwenda yoga kwa kupita wiki ya bay standard wow peke ndu kingine ni na weta machine hiki ni itumia mauta tukasiki kila machine be bala yeke yalwa mauta juteno yuka ukakunwa baba atoyeke la mauta baba na is machine ni tumia mauta na mauta tukeke la baba ndo machine no kaleo kumeke ya mauta yituma ona watuma yituma naona bena stima hii mauta malikilaba mubaka wiki mauta malikilaba bo kunwa baba kaindo kaka niko kunwa kakuneko ukekela mauta baba na nimenda na gauge kwa undwa ile to bitucha mauta ndwikia kwikia nibenda na gauge yake kwa wekia mauta nusia sia gauge ndukabituche nundu beka indo ka red kendini wakasisian beka indo ka red kebo kwa uma ya ile to bituka ka indo ku ka red nundu ka bituka mauta mesila kila pejima machine bala bena yima ukethia nimetika side na side kwa utumia gauge yake na mwaya ni mwathu kumima kwa ni different ndibathula pe akamba pe mkalejini na pe nzaluo
kwa unye ndikia mipaka katika wia wakwa. Nindi museisya wamina kuona thukumi mava Jodesh ekatu nene nomwi wa thukumi asu ndi atutavie kila mendi wetwe mathika mundu ala makwatikana nimo kana mekumbila wanimo nindi itutavia mbeange nundu niona notawe mundu umi katika nombeno. Ndiye lesi okoliku kuhusu Jodesh no bikete ko kila mipaka ukethia ni wambia kuta bidhaa ciake nza wa Kenya taone to bikete kuthi nginya South Sudan ta uyune ba no kite nundu wa order ya kuma South Sudan niwe withie ni twafikia kukwata clients nginya ku nza wa Kenya. Weta wi mundu umi wasawia uwata ila uthukumanaka nundu niona muna akanita mama thukuma awia wo tumi wo wosa hata nuna toto sisi aba aingi naka kulingana kulyo yambe tane mundu ume kwithia ba company nene weka dithiana challenges ni kwithia niwe anithia andi thukuma kwa kuwenda no kwithia ni thukuma kwa ngoi imwe na dithiana kibathukanio ni kwithia ni mundu mukaka na ni mundu ume wewe sawio hata ila wandika bai ulika utasya no kani kwinda ni mbesa kana wibata na wiyo ikulyo ya keli uyoni ni wendete ni kwithia nini usomete anothukuma ndiwenda wiyo wili hata ni mwinda na challenges kana mwinda na madhina ukendya one muni mwathe ya ndivyu yani ukendya na mwina mbesa mtu anakuwangwa ingi nitwithiana challenges okulingana ebindo ndo ithie lakini ni kwithia ni wia tukopia ona guo ondu bailie no kwithia ni twalika o mubango ni onesa nikilungu cha utonyi waka Cheni TV ekatuke wende to sia muthia kuma balave Joyce Ndinda kila nitonya pia aka ne kuikia biti mambise wia o kila mundu wina cho ambise wia na cho ona wenda na mbesa siane hata no utoboe nundu nyebala na ambise ni bandu baasa muno ko kila nitono matutia we tawi mundu muka wiba utusisi ni wailite kwambia from pala yani kindu kila wina cho wailite kwambisia nacho na nuko kila ndukasie ati nundu ni wailite kwe mundu ume ni wailite kuthukuma usunu bongo ona kwi wailite kuthukuma ko osabina no yukila no iteria wi na ni mubea kwa Cheni TV mundu wa kunenga aka iguso ya kwiyelesa athimwe naindi Joyce utinamba umina nienda kulya pakenda be mundu bayanza ekwenda t-shirts na ekulya tono kwa chata anu tono mutethesya no nitonye kumutethesya wathi katika Facebook nina page ya Jodesh Designs wa pingwa nungwa chapa no I like the page. Wow, yeah bana indi musiaisia ni weyi wenda t-shirts na indi tuyasia ni t-shirts ilanzobi ikasoveka hindi ni wamino siona enda kwa fan page yake ila ni Jodesh Designs na numu kwa chaku na indi nukwata t-shirts ila kwenda ndo slogan yoyi kwa sakana they stitch their style kwa style ila yondo kwenda jiba wis nutumangwa sia skulu sia mwene na group ya ndo ingi kwa ose busoyu Jodesh Designs jiba anu kondo waku na indi akama naikana baikendo kisio kiyetae noiwe ukilata sia kiki kilungu cha utonyi waka kila kikakukia kila wakeli masata va Cheni TV vale vodome mimi ni mama